turi aha kuzika ningasho kushendekereza obirori mukuru wabeji ningasho byo nokura beji ningashi Dean of Student wa UCU Uganda Christian University Mukono Pamela tumwebaze nikigangwa kuba izo ryo rwa kabiri ya nijanijirwa batemu bakamwita abamutahiriro mu njuye umushija mukangakanga amushabicumurizo cyenju koza katinye cyo gukora abicumurizo umushija yigirenju ashohora umukozi azumushenge kucebera Antwe kucebera Rwanda kwahikamo bimushobera tarebera umuntu we ahita abana bazayo bamureba abana batandika kutera amasumu bakora n'ubiyambi gabagari amarira gabagari emiranga kumushendekereza ahinkuyanja y'abantu yayiteraniro mu makagishe ahaya ombakugura ngundi yanje noho amakagishe aho Pamela tumwebaza bire nazarwa umureka Sharimbara district Pamela tumwebaza yagangwa nko umuntu abire nakunda abantu umuntu abire nakunda kushoma kandi nawo wenka kushomesa abagenzi be kandi umuntu abire atakwiye kunda wenka nko umuntu kuyabire nakunda buryo umwe kandi Pamela tumwebaze yasiga abana babiri babojo yafera hamyaka anana mushanju y'ukuru kandi okugerera ahali abanyabuzarebi nabashababe byo kwirinda mu ihangari ya Uganda okugeza aho munonga kunonyereza kureba umuntu wayisire Pamela kari kumutahirira mukaye kumanya abwencha akamwita nshaba ba investigating kurungi tumanye motive ekeriyeha because no bakumkwata bakatugira ngo bamuteko mchome no bakuja mu yamara w'imyaka 3 tuteraterere tutakamanyire ahabwaci yachikozire so namakuru g'obushasi munonga umurebi wa TV West otaraga TV West tuzakusiyeho buri kimwe cyone kugenda mu myisho mu makuru gitu agacenciro mwazo kandi abwe shaheji and Evans Taremwa ahabwa TV West ndiyo muri Mbarara.